Yaba. Kwame na me bisa sa kroma fo no bibia ye boko de. Amina ba bibia ye boko. Na wo se post ni ya na o mabro no. Yo, me da se bebre na no me da se Nyankopon amfafia aga polisi ni aye friend se Ayuma Sante anka o man Ghana ye nti asempa akomo gine nkwa e de afri ni nsem ni na ne se apolisi fo ye fi Kumase omo chemu se abranti bia ye friend se Richard Nketia akoma so ye akoye complaint dia che omo se abranti bi ewo Assin potem hanu mo ye friend se me answer what so me hu se kwan street main road na me hu se mrante kwa bi ejina kwan no ho ba bi na ebi gbowura enwura mu aka so bese ho no de ade ya sa dom na hu se omugu ho no mo no eye police ni asa abe na yaka na to forma mebunu na egu ho no mo no na che se omotu egu police ni no so a omobru no ho ta no ai kwan no ho pe kwan no ho na omugu ni so a omo bro no nti utie video na chi a comment kakra onwura ni mu anasa omo tam ne fi efie ho no omo ne be gina kwan no de tani say na odwane ebra mabunu no egunu so ebro no ofie ho no mo no na o ye say odwane na omo so enam so mu fi Kumase nti no omo nim krom ho nti onam street so ene say omo kwache ne de ne hye nwura mu ho no mo a omo bro no pasa edi nnua ensekan ne ade de bubo ebi mu tia ne na ya se na ebi mu bro ne tu ho a yekokopie ma wo St Francis ayasabia no na che say police ni ne kon ahunu sei kakra ni ti enso ahuna ontumi kura enkasa na se na me tiemu no na mse post ne bone a waye ne sen a o mo atumi ata no post ni akwai arrest na mo ata no waye na dwe se arrest wo nya nyo okwaduo wo be pere ne nkwa no wo dwane no mo ata no no mo se waye den de sense na waba Assin ya confide no Assin not mensi mu se abranche se na make no abranche bi akwa ye complain na dia mo se abranche friend se idi adodo na asanam nsamrane se money god o mpotem hanumo na chese djuma odi no bo nkofu apu eji o musika nti okoye complain di ma police for ne se abranche na agini sika zikatutri di pa ntinu omo ye se ne ondi anim no mo mbra Assin confide na omo ma meche sa abranche a obo sa apu no ebe ba bedu ye no na me mete wase a post ni no won free Assin akonfide ho on free Assin akonfide omo fi Kumase Central Kumase Central no free no wadru Assin akonfode sa pepe abranche na okoye complain no efi Kumase enti eho no mo na oye ne complaint e de ma police for no e no mo baaye enti ebra mo bedu ye no omo ko Assin Prasu police station e de omo hu ko kire se Kumase Central e no mo fia omo ba na dwumadie titru sei na mo ba bedi e wo mpotem enti omo de omo hu ko kire ye e na ye ma omo kwan na chese omo baaye na bra mo ba bedi abranche no ho no chese nye nipa ba ko nye police ni ba ko na free Kumase ba ho enye police ni ba ko e na e free ho no mo e baaye police fo e baaye no detective sergeant Ayuma Sante, constable Daniel Achampon, and a constable Prince Ajimai. Omunyina no efi Kumase Central and a omubaye. Eti ebra omuba bedu hono mono. Uhunu wa Facebook ni TV no menim se papa no a omo se wono ye ya na je se obu afa so age usika won na se green se yellow a post phone kura no na. Dabi enyo no sabre sa nipa na obu nkofo fa so no aposifo no utimi jene hu di tu aposifo no nsembra na edom no aba begu omo so ana omo bro omo no. Enti papa no TV no so no ye hwan. Mini abra bi Papa no TV no so ye hu obi wo TV so Facebook for ye hwan. Okay, mi hu mfoni na o ka no se obetumi ache matade a o share ni we na metimi ehu mfoni na o ka wan asem so we show cat bi obi a ono so ne nsa ho atwa na menim de no so ono no de ne nsa ho atwa no eye nipa na okoko ye complaint de ma police fo na odi anim se omo embechi abranche fe ni se idi no edi complainant no ono na ono so wan fa ne ho andia ne ho atwitwa saa no enti de na police ni ba ko e na wo mota no wi ase e kobro no police ni na wo mota no e constable na police ni na omo eta ne so omo bro no eye detective sergeant
ono ne detective sergeant Ayuma Sante na ebra oboche omokodu ho no mo na omoche abranti e fani say idi no idi friend nkofo e na chese omobaye na mobaji ne efri ni nsem na omunya ne yere enso eche no na ntem no chese ne yere ni nso eye suspect a chese amanfo allergy complaint de tia no ntinu omoche no eno ena mranti ne say omunjai oba na omache no emfama wo mo eti enam so ma police fo nkaye no etimi de oba no ehye ka mu edwane ye eno na ekoka abranti a friend say police officer a friend sergeant Ayuma Sante ena complainant no wo fom na sa abre no na police fo mienu aka no etimi etu ka ne de oba no ekọ wa abra no mo so no ya bo mo kakra eti enu mu ena mranti ni kiremu a se ye de oba no kode a ene wo so no wo beje ho gina wa ha ena mo di nkunti ba ne abo ena afi so nsikan edi gu ne so enti ebra na ebro no koso no otumi agye ne ho na odwane akọ the nearby police barrier ewo ho no mo se anka ebia police fo no bitimi aboa wendu ho no mo ena omo ka no tu enwuram ho no mo a omo de enua ne asekan edi gu ne so ewo ho no mo enti ye nya ne ntie na ye free reinforcement police fo ewo mpotem ho no mo na omo tu edom ko ansana omo tumi ekọje na di na free emabunu no ensem sabre no na reinforcement no kra nko maku no ho a o senye police fo a efi Assin fosu ekomu anka chese nko mbe wiwie no kra efi se na ka bi edu ho na oye se omo fa no akọ hospital a omo se anhwe ombe shika no initially no modi kan attempt to say police for ne car no modi fikuma se baaye no omo dija ebetume no ne ma police for no etu eno edidwane ya omo fi scene ho no mo eti passenger car bi etwam bia no na chese ogina se oboape no mebunu no etu akọ driver ne so nim na ogina omo be hye ne car na se ono so omo be bro no na odi ayemhihye no ono so oh blogger na Akufo-Addo me president what are you telling me Akufo-Addo me president no masa ultimate blogger ma Ghana ultimate Ghana some because you Ghanaians know that Akufo-Addo is a peaceful man. Akufo-Addo is a quiet man. The man so called Akufo-Addo I know say yes so no ba obetche nkofo no ene wonche wo bia ntumo ene wutimi din atam to me na na podi dua no afa anwodi wutimi kuni wufi no afa anwodi wutimi kan sama enim na afa anwodi ene tu obi aka bi awu se de Nyankopon do no wiase na no sana Yesu Kristo mu ye no Jesus na mosimu di na kina sana ye se ye no sabato na ka no Jesus sana ye se ye no enti which we catch them say Akufo-Addo Jesus magana enti akwaketo afafo no odidi na tam akwaketo afafo a ohun ne ho mfaso no waka nsambone akwaketo afafo a no waka anya